Kube bengikwati kuhlabela, ngabe ngiyakuhlabelela ngithi lo ucalile umsebenzi lomuhle utawufeza empilweni yakho. Loku ungakungabati, loku ungakukhohlwa. Mangabe uNkulunkulu acalile akashiyi endleleni. Umuntu angayicala indlu, kepha ukhanze sekuphela iminyaka solo ime emafasteleni noma ime ku-roofing, sewude mandle kuyichuba. Kepha uNkulunkulu akayicali into langeke ayicetse. Empeleni ngingathi uNkulunkulu akayicali into angakayicetsi. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle angikuhlephulele kuye Genesis 21. Lamhla angikukhumbude verse 1 bese sinaka verse 2. Simakathe wabusisa Sara njengoba abeshito. Simakathe wendela Sara lokho abemethembise kona. Angikukhumbudeki. Yati tindo latishito kuwe uNkulunkulu. Mawulalela enkonzweni, ulalela tinshumayelo. Thatha lokushiwo kuwe, hayi lokushiwo kithi. Bese uNkulunkulu wendela Sara lokho abemethembise kona. Wena ungumuntu wekwendelwa. Nawe tindo leti tawukwendiwa ngusimakathe kuwe. Titaba tindo temlandu. Kubonakalise ukuthi kwende uNkulunkulu lomkhulu kakhulu. Livesi laka 2 lengifuna ke silinambithe lamhla lithi Sara wakhulelwa. Wadalela Abraham indodana ngesikhathi lesasikhonjwe uNkulunkulu. Abrahama abesamdzala kakhulu. Naku lokhu bekusolo kungendeki kuSara ngoba sekufike lesikhathi lesikhonjwe uNkulunkulu. Ngicela udwebele lokho lamhla. Sikhathi lesikhonjwe uNkulunkulu, God's appointed time. Kunetikhathi letikhonjwa abantu. Na Sara bekabona ngeliso ukuthi uyathi tikhathi vele tekuthi tinto letinjena tingendeka. Mine setingishile leto tikhathi. Nebantu vele bese bambuka ngalelo liso. Lelikhomba ukuthi tikhathi tekuthi angakhulelwa setengcile. Kepha umuno waNkulunkulu bewusolo ukhombile kuthi kusena 9 months lotako loconzene naSara. Yey sihlobo sami, ngicela ukukucela lamhla, yekela tikhathi tebantu. Ungabi ngimacalaza. Ungacalati kuthi bani sekumhambela kahle wena solo umile kubonakala ngathi akuluki lutho. Ungacalati bantu abalabanye, ungacalati batali balabanye. Ungacalati imisebenzi nemabhizinisi alabanye. Nawe uneluhambo lwakho. Nawe kunesikhathi embi kwakho. Umuno waNkulunkulu uthulile nje. Solo ukhombile esikhathini sekwendeka kwetinto. Njengalokhu uNkulunkulu ashito nanjengalokhu uNkulunkulu akwethembisile. Livi lenkosi lisitshela ukuthi Sara akagcinanga ngekukhulelwa, kepha wabe seseyamdala umntwana. Umdala nini? Ngesikhathi lesikhonjwe nguNkulunkulu. Lezulu linemuno ngetikhathi tekwendeka kwetinto empilweni yakho. Lamuhla ngithi thulela, be still and know kuthi kunemuno waNkulunkulu ukhombile. Awunyakatiswa yimimoya, awunyakatiswa kuthi bobani bathini. Umuno waNkulunkulu nje ukhombile kunesikhathi sakho. La tinto titawukwendeka khona, kumbe ngulamuhla, kumbe kukulenyanga, kumbe kukulomnyaka, kumbe eminyakeni lotako.
sikhathi sakho simiswe nguNkulunkulu. Amen.